Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 6, versikulo 19 ken 20. Diyo kadiam mo at ibagiyo ket templo ti Espiritu Santo. Diyo kadiam mo nga agtaeng kada kayo daytoy nga Espiritu nga inted ti Dios. Saan nyo ako kuha ti bagiyo? No diket kukuha ti Dios. Nangina ti inggatang na kada kayo. Ngarod, aramatan nyo ti bagiyo, apakaidayawan ti Dios. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Tatang, papanamanan. Di talaang. Anya dito yung bulsayo. Arak ka di manan dayta. Sagpaminsan lang. Tatang, isardang mo kumanta aginom. Kawin, insardang kon. Inkarim ijay doktor mo idi na ospital ka. Asaan ka nga aginom iti arak? Atidog ti biyag kaw, baraw. Nyamat ni tatang. Kasano nga umatidog ti biyag mo, nubaybay amat ti salon at mo. Ay, apay, papanam. Mapanak ijay garden, tatang. Nakamulakaan. Agmulak pa'y laang, tatang. Ay, anda kwartam dita. Aunay matan ni tatang. An-anwan nyo ayat ti kwarta. Anda nga ron kayat ko agatangan. Di na ngamin kayat ngay kanina nang mo iti kwarta na. Ikan ka, tatang. Ngam saan mo kung mga igatang iti arak? Wan. Igatang ko lang iti merienda. Malan, ikan na kaon. Tanang, napananmanan ni tatang? Sa dino kumapay nga iti sabali apapanan na. Adda imbulsa na nga arak itay pimanaw. Anya? Napanmanan na kiinom? Sa anak-anak kurang anang bagbagakan ko na. Siyak pa yun ti mauma. Tadinak mo't dengdenggan. Unay mat ni tatangan. Kaano la, idinaggapo iti ospital. Ay naanak ko. Talaga anatangken ti ulo di amayo. Wen nga rod di nala mapanunot. Anarigat ti agbantay iti ospital. Tatang, agawitan. Kababain nga umay nakasuksukunan dito'y nakiinumam. Abay, sukunan na. Kabalak na gawin, may isa. Imbaunak ni nanang. Ginana ako matanaban nugak. Ay, suksukunan kayo pa'y lang. Kabalak nga rin na gawin. Ala, tulungan kayo na tumakdar. Tani, pinanawan da kayo dagiti kakadwayo nga agiinom. Si kalangan tinabati dito Nini. Matumba ka. Kumpet kayo kanyak tatang. Sapay adayo ijay balay. Unay kat ni tatangan. Nabarbartak manan. Kunak tumot keng ka. Anya launa yun ayat ti pagkaskastaan na. Ay, jak ammo. Isun samat kan ti pangigat-gatangan na iti pensyon na. Arak kan sigarilyo. Jak ammo, tadinak ikan iti pensyon na. Tano dumawatak, nagado asa una. Kan noong tanyo, agsakit mat tinakam na, nanang. Una, katno kasta mabarta, siyak pa iti mang banyos kan kwa na. Imbes kumaamapan na sibugan dagiti mulak anateng. Day takot ita nanang. Inton agsakit, datayo manan ti kakaasi amapan mang bambantay kan kwa na ija ospital. Nakarwar kagaya man ija ospital, pare. Wan pare sa tor, napiksak manay, mabalin manay. Mabalin man ang tiyan niya, pare. Tiagsyat Ay, sikakit di mat. Isardang munday ta abisyom. Tanay, mayos ospital kan. Pakadanagan may. Kita am na ito'y lapayag ko, pare. Apay day talapayag mo. Apay di ka mamatay iti bagbagada. Ano dakkel ti lapayag mo. Napaot mo ti biyag mo.
Mamati ka dita, pare? Wan! Iso asi ka tabasit talapayag mau. Ay, mabiit ti apit mau. Karne ti ginatang ko asidaan tayo, lakay. Karni manan. Manan? Nay, itatayo lang agsida iti karne. Natanglatan ti sidaag. Di mo igis-gisa, tadyak kayat tinamantika. Makamu ka. Sidaan nyo laang dayta karne. Papanam nga rudan. Inaklaang aginana. Ringan naktulatan numanganan. Nay, anya day ta ug-ugutom kita, maray. Yal alaak man iti sidaan na ni Sator, tadi namot kayat di si Damay. Kayat na ti ugot ti kamutay. Ay, kayat na maray. Imbag pa'y nila kay mo, maray. Takayat na ti agsida iti natang. Ni kumparay, ay na, pawpawilan mi nga agsida iti karne. Nga makiapamot no pagsidaan mi iti natang. Sigod anatang ti kayat ni Sator, maray. Iso akaasi ti apo, saan pa'y ospital? Kasta aya? Wen, normal ti dara na. Ken awan ti marikrik na nga anyaman iti salunat na. Wampay sir, bimot ka gabihan. Na, apay man na nakasta ti bagpagam. Anya mo dayta si daan? Galas. Nasayaat ken kada ito'y tanatag. Ay, makaumada kita nga ipaspasidam kanya. Anya ngay nga ruti kayat mo. Jay taba? Mapanak lagi iti arakan, no kasta mo laag, nay. Na, apay, asino ti bot-bot ngam? Ala, ingka, tanong sakit ka manan, makaamukan iti biyag mo. Tatang, agoy-uyam ka manan. Awan na ito. Ang sigsigarilyo ka manan. May salaang. Ay, ungtan na ka manan ni Nanang. Iso nga ron adi tuyak likod ti balay nga sigsigarilyaw. Tapno di makita ni Nanang mau. Ay, natatang. Talaga ngamin anagtangkan ti ulom. Iso akanayon ka maungtan. Ay, susapo. Sabalin ti panaguyak yu. Isardong yung aminan ti panagsigarilyo yu. Tatang. Yak pala sumurot kan kay jay taltalon lakay. Taapay. Sapay ado ti buburasan anatang. Nagsakit manan da ito'y sakak. Makitam dayta. Nangan ka ngamin manan iti bawal kan ka. Wan nga rod. Di naklatultuladan. Alaing kan. Alaam mo dyan sa ganak abalon mo di tarabaw ti lamisaan. Sino da ito'y nakaturog dito igit ti kalsada? Kas lalakay mat. Kas laamamok Nimot kumparik amane. Ay, nabartak manan. Pare mani. Pare. Ay, una yan. Agriing kan, pare mani. Ay, saan ka maturog dito igit ti kalsada? Ay, inak man la ibagan ije balayaw. Apay, pare Sator. Nalabsak ngamin ni pare mani ije igit ti kalsada ang nakaturog. Anya? Nabartak mat. Ay, isumat lagayam ajak na sangputan dito'y balay. Napanman gayamon na ginom. Ririingak nga raud. Ngam saan mat amaraeng. Agyaman ak pare at ay may muimbag Awan anyaman na. Delikado ngamin kat. Taado ti aglabas alugan. Ay, nauma akon amang bagbaga iti amayaw. Ay, apay ngamin asaan na nga isardang ti aginom iti arak. Kaslaki maro matikin na mamartag na. Maturog pa yan di taigid ti kalsada, Nanang. Saan mat nga rod amabali na kanayo na bambantayan? Tamapanak mat aglako ijay palingkay.
No kumatuladan na ni Mang Sator nga uray no kasjayan alakayan, nagagatlat ta amapan jay taltalon. Una, tanisator, napigsa. Saan nga men amang nginom? Kasanumat nga main, adu ti bisyo ni tatang, saan napay akayat agsida itinatag. Maray, umay kamot gumatangan ay tilakaw. Tanay saan pa'y anak sayan? Kunak man no saan kan nga aglaklako, Maray. Ay na, nagsardengak laan aglako, idi na ospital nila kay ko. Angam ita, aglako akmanin, Maray. Tani, awan mo't pagbiag ni kinila kay ko jak aglako. Wan mo't kit di Kanjak mo't din maibaon nila kay ko amapan agkalam. Tanay, jay mo't laaging inom tar aramidin na. Wan nga road, nakita ka no nila kay ko iti kalsada nakaturog idi na minsan. Ay na, Maray, isoon ti sakit ti ulo. Imbes ko maatulungan nak nga agbiro, takabailan na pa'y mag. Angam saan? Taday't agin inom tar aramidan na. Kanyamat tan. Maala nga road, gumatang ako ni itilako, Maray. Na, agin inom ka manan. Nodak ijeruar makininom, magunget ka. Nodak dito yung nagtibalay, agunget ka. Apay ngamin asaan ka asumardeng nga ginom. Ay na bakit? Kasapulan ti bagay ti alkohol. Una, ngam inal daw kamot nga gininom. Apay aya madanagan ka. Dakkel ti lapayag kaw, iso ang mabayag ti biyag kaw. Oho, adula amin nasasawa. Ay, mariknak a pumigpig sa kahit no makainom makiti arak. Tumartarakyak pa ya! Pare sa taur! Paray! Ne, si kamat gayam pare mani. Imbag man ta nakapasyar ka dito italon ko. Adama gayam abong-abong mo ditay. Wan, pare. Ay, anak. Apay, nagadumot na manok man, paray. Imbag la pangalaan iti sidaan, pare. Mayat da kita, tas andaan napakan iti feeds. Ay, paray. Adaawit ko dito nga arak. Aginom taman. Ay, pasensya ka na, pare. Ngam nabayagan as anak nga agin inom. Kaano pa'y? Ay, adda ngamin ulcer ko. Kat ko na jay doktor, nga sardeng kon ti aginom. Isu amanipod ide. Insardeng kaon. Kajak mat kayat ama ospital manan. Ay, kat mang parti ka nga rodan iti pulutanin, Sidaan talatan, pare. Kayat ko nga rod ti aginom. Kastoy langan, pare. Mang tiliwak, taiyawin mo. Sidaan yu ijay balayaw. Ay, sige man. Tapanag ko na talaga asaan ka mapilit nga agsyat. Sige, pare. Agpili ka. Ay, awan manan ti amayaw. Jakmat na sangputan dito'y balay, nanang. Napan man siguro na ginuban Sapay rabiin. Ay, saan mo't amabalin asyak ti mapan mang birok kan kuana. Ala, ingkaya pa ni Manong Mau. Unay kat ngaminan ni tatang aya. Wen nga raw. Nabambanog lang nga raw dataon anapan naglako. Problema pa iti masangputan. Manong, awan manan ni tatang. Manan? Wan, sige na manong, umay kanta mapantabirukan. Ay, sapay aguri-gur jay buridak ko. Kasta ka di? Saan ngamin anagaw awid itinagmalam? Unay mataya ngamin ni tatangan. Mapantadamagan ka ni Tata Sator. Amangan no aday jay taltalon na. Nasapa nga inmay dito iti amam. Awisin nak nga aginom. Ngam imbagak asaan akon nga agin inom. Kasta ka di, Tata Sator? Kunak nga rod nga iawid na jay manok nga intad ko kan kuana. Saan pa'y anagaw awid aging ga itatata? Nay, napnapanan nangatan. Pangbirbiro-kan yung ay kan kuana. Ay, dayta nga rod ti problema, Tata. Ay, sigurado an nabartak manon dayjay. Sapay tila pagturturugan ano kas jay an nabartak. Mare, nagawid ka di mo't laang nila kay mo idirabi eh.
Inyawid di may sa akong pare na, Maray. Sina, makapadanag man di kastangar aramiden na. Garuda. Pinanawak iji balay may nasapaak na may naglakaw. Imbag ano da kadwa na ije balayo. Ay, mapan kadwaan aji anak ko ang babae. Ay, narigat at talaga ti taong adabisyo na, Mare. Pudnot ako ng Maray. Sapay la kuma, tagbalbaliwan nila kay mo. Sakbay, amala daw ti amin. Intaray ko ni tatang ije ospital, tamarigatan nga umangas. Amo ka din ni nanang daytoy? Adapay la ije palengke ngaglakla ko. Ay, binaybayan manan ngamin ni tatang ti salunat na. Pakibagan tulangan ka ni nanang, nga da ije ospital ni tatang. Uwan ading ko. Pakibagan to kan ni nanang manong. Uwan ading ko. Mapanak to ije ospital into madamdama. Kat sublatan nakto ko man ni nanang nga agbantay. Nadamag ko ana ospital manan ni pare mane. Wan nga rod, Paray. Adda kami manun dito ospital. Ay, kat kumustan nga eh. Diyak mo numalasatan na daytoy apan nakaatake na, Paray. Anya? Huwan, Paray. Di na ngamin inan-anadan ti salunat na. Saan tayo adadaulan ti bagi tayo? Aywanan tayo, gaputada tayo matlaang ti agsayaat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.